Ja si pa si kako papala. Kaj snimaš ih? Sad baka pohvalila sliku. No je baš. Ali klače, jel? Jedna i druga. Viš kako ona već vidi? Lijepo Pogledaj ovaj aparat. Nek se smije sad. Čaja mala, curica malena. Onda se ne slađa kad počne onak ono patice na kadici. Silvija, koje pelene zemlju koristiš? Pampersice. Ne, koji broj? Dvojkicu? Aha, od 4 do 9 kila.